Tashidele Sangmalo Dangungi part Chiksuindaya Tibetan Big Boss House Kaji the Nyelai top 5 contestants Kenzo Mingti. I already chose mine. Ngara top 5 contestant this su top gire the top 5 la suli ngara lepa la chiguraya. Tangungi we do the say but yegi complete chera masu khachilana as kunso ha koina hangusu but I was extremely tired yesterday ngoye kali khadish daya ani energy mindu soyala yegi masona yaksare but tharing I am full of energy. I had my coffee and I'm looking good, so yeah, we can go ahead and name top 5. Okay, 당연히 이제 top 5 소리 라나 또 당공이 하다가 딜라이 top 5 민 마등이라 미드도 일라이도 가시기 ngala 티가지 민 마등다. She's been through a lot like do I mean tayang selal me. I'm not against her. Nga fan beni me. Nga mola now madugi independent mare. I don't know her at all. Cause moj video kashish no so. Mola followers mo brush. Dichini ngegi sela lagi. But me duso nga dilay doaya. This is just for fun. Yegi Tsela Mingdena into Tsela has been through a lot. I'm sure she did. I've been through a lot. I'm sure Mitsangma contestants Sangma been through a lot. Chesang 95 especially. Korani Tsela dance Chesang 95 kaji problem yedi. They both been through a lot. That means I don't support like nga kobening washing me moving washing me doaya kunsunji ngo machine sa ani nga suchi gaji side lengi me khachina na nga that's just how I am. Okay, mi ngo machina chido machina yakshure koranzo ji problem re sui ngone lai sui zuma lai di god gi hagore ani koranzo juma you know ऊपर वाले सब देख लेंगे. हम कोई नहीं है ऐसे कुछ भी जज करने वाले. क्यों सो सेलर नाउ ना डिगोरे go ahead. 95 now doing 95 la now doni dina digore ani but di mala ki moi in the last ani khodindi redo dende chini mala. You don't know the entire story, right? You just know what he said, she said, he says, she says, whatever that is. Hundre di indi kapsu ninja la judge machirochi hundilai ani ngigi dilai yeah, the big boss the reason khar lagwe kyunso big boss ta you know what happens in big boss la susuli re actor actress serial actor actress ani flop actor actresses ani controversy chagyo mi ya dezo lire di indi kapsu konso gi dipura khachin ketong kona na entertainment gi chidu mimar gi gaya chidu ketang gora ta de jik bajik sin khachin na thanda ngozu phebala actor actress yo mare yo na bani nga ngoshingi me ani ngomashina ani nga minghanin tyong right dichini ani ngegi pheba youtuber mangbo yesa ani ta konso actor actress ji do ra ngozo ta da ngozo nang la denani ye amani 24/7 pheba ga ji youtuber ga ji youtube tan de du ngarang ga ji pinja nang do na ya konso pheba ga ji tan de du ta thingsang ta dire ta youtuber de zo pheba ga ji actor actress la na divorce ta kyoran so how we are ngozo diran tan de ya ngozo pheba actor actress ni yo mare YouTuber is like ngozogoji actor actress so la favorite oh ngadi YouTuber gaji nangmi dikagi du ki nga YouTuber dippe gai du ani dichine big boss la konso mayung na ani suyungre ani dichine konsogoji mingtenda 단다 미드도 인데 삼교 이기래 기 카레 깨제 초메죠 칸인 뭐 깨제 초메주라고 그래 삼교 이기래 깨제디 랑라 초메주로 통교 이기래 but ngala chomejudo thongmendu never say never khachilana yima
Miss Tibet nima che yomar tangi damle or kenzo lengi dongba damle tuen ke shego ya Miss Tibet yomare but dijala Miss Tibet le chopo mare participants pen le yore mi khashe top pen yore ani kenzo pura di hakugor you know ani kare hago juma ni irang big boss host shigena you never know right ni dongbal ta da ya kenzo hago marta I can do some shit that you don't know. Tasli. Tira. Ani big boss ni mi pura igawore, mi pura itagore, gyakar big boss ni mi pura hurta barta taire. Ani ngaji favorite di. It's fun, right? Dishini ngi dilai. Ani kyoran sugo ji top. tangi tichik ni notice saya ngozo pura pheba mima sangma YouTube taire YouTube plus so fan yore so garo yore but ni wala mingti top 5 suli lana ya misangma ya khasum video tayi duraya ya khasum chintan loruda kusim loru kare lai minduda kenso tabazam gididu 아니 딜라인 켜서 큐란스냐서 favorite you know 아니 밍트다 this is my favorite 가ring 옷 사이 요말들라 샤샤 라이르다 니지 favorite 디 니지 favorite ngala kiche thina doya ni lasar niji favorite 디 phagi ni lasar but ngala dilaya me khachla thanda ngala youtuber favorite suchi me ani dichine nga mingben tue yomar hagoya ngara ena sange laira me ni ngala and this in ming to me ta dilar ta ngi top 5 the sur la goya oh my god my nose is every time my nose is so itchy I don't know why ngi top 5 ming di ta kenzo ready na ngi top 5 ming di tyong 당부디 tet kuncho Ted, Mr. Ted Kuncho. That takot dilana dior, the Tibetan kachi Shahrukh Khan ilana dior. Kachin lada. Kola indi mangu fan yor da ya. Ani koya tiben yor. Kusim sim kona lega dichi. Kusim sim de dir pa side ladwa. Michi ki lago sam na ben laya yoma reason that me the reason good that tichi china nga dukcha chi lai la good the tet kuncho reason gonna take over milo to aya dukcha lai la ta dinde mi yoreta la da ani kola mi mamang chai ga gor da ya kogi pheba chokpo mare jaga mi chokpo mare nepali la ben help chitu nepali ben la di gupsu nepal mi la ben help chidu ani ta khare help chure korangi donation lang bai na re korangi semba ding korangi samsam youtube ni pesha sujo di na re ta korai chior ta mangbo chior ngozo purai thoire kola video khazwe mangbor right ta thanga ben sia yogi mare tet kuncho thank you so much tet kuncho kyorangi ji video tagyo na I'm your big fan nga youtube ni mani mangshye nga tet kuncho ga ji tagyo khachinana tet kuncho ga mi tet kuncho gi ngubeni chugidu gaben chugidu pura chijudu doya dichini tet kuncho nga peyak butungdu darin sa ko khoai na nga haumas khasama chigero jig doing some stijela ni nga khoai soya mindu tet kuncho ngara beni ta youtube do search ni busy chaso tayala thuse shera rai mindu ani shemba career ani dichasa iyo minga sutelo okay ta di part 3 chana yang kyunso guni ma part 3 ta jalo ta mi pura ji deshi je why I like them what is the reason why I chose them kyunso ha ko wara reason shema thagas was mingten the chomin do ya okay the video the end chagi du ani third part la kyunso la ani ngi mi rest of the people ngi mingten ko kuji taro na